دما خوش به میوانه خود دبرانش ادمیگری دمی بردوام بکن ام گهشت بون بشه سیم بشه پارزمین آسیایی شو ام دوی بشه ده ام گهشت بون وانه آسیم وانا ما ایرو سر گل و چمن پارزمین آسیایی دنا میبهره میبنرن هن چمه اید دوی پارزمینه ده و گل دوی پارزمینه ده ام ناس بکن وق ام زانر خداکار هجاش خو گرینگه یا چم و گولان پر هيا ام کار بیشن گرینگه یا اینا ده بکستنی ده خویات که ده چاندنیه ده دماغه ده افدان شناتیان ده بخوارنه ده پیدا کردن الکتریکه ده پیدا کردن انرژی گرینگه یا ایناجی هيا شو هر وهاجي جینگه هاجیانا پر زندیانه چم و گول کا پبره ام ناس بکن هن چم من دوی پارزمینه ده ام پبره میناس بکن خواندکار هجاش خو لگوری آلیا ام کارن چمن ده پارزمین آسیایی ده ام بکن 4-5 یعنی 4 کومن آلیه باکورت کبن کومن جمان ایل آلیه روجهلات کبن کومن آلیه باشورت کبن و کومن جماعه گل آلیه روج آوات کبن پیشی که ام ناس بکن کوما چمن باکور جوان جمال جمع او اف جمع او بیه خواندکار هجا درجه هیاوینا 5300 کیلومتری جابکانی آوینا جیاین ای التایا لویدا از جابکانی آوینا دهرکه ده اوکیانوسا یا قشاییا باکور ده آبخواه والات که اف جمع ای آلیه باکورا جمع دویم جمع ینسی اف جمع ینسیه جابکانی آوینا جیش خواه جیاین ای سیان جیاین سیانه درجه های آوینا خواندکار هجا دیگه هجا 3800 کیلومتره لویدا او جی آبا خواه ده اوکیانوسا قشایه یا باکور ده والات که اف جمع ای دویم جوی کومه این آلی باکور جمع سیم جمع لینا جی جابکانی آوینا خواندکار هجا جمع جیاین ای بایکال او جد هرکه درجه هی آوینا 3400 کیلومتریه او جی آبا خواه ده اوکیانوسا قشایه باکور ده والات که اف هر سی جمع ایگو الآلی باکور کبنش خواه اف هر سی جمع ده لسیبیریای دهرکن ده خاکا سیبیریای ده هرکن هر سی جی مگود آبا خواه ده اوکیانوسا قشایه باکور ده والات که لویدا خواندکار اینجا اف کوما آیه کن بو کوما مگود جمع ای باکور که ام بنرن کوما جمع ای آلیه روجهلات چه جمع هنه جمع ای هوانگ هو اف جمع هوانگ هو جی تی ناسیم بناوی جمع زر لویدا جافکانی آوینا خواندکار اینجا شو جاین البیان کالایه جویدا دهرگه درجه های آوینا 5464 کیلومتری آوا خوشی ده دریایا بوهای والات که لویدا اف دریایا بوهای جمع چنگه اف ببورین جمع هوانگ هو جمع دویم جید لوی بشیده جمع یانگسی لویدا یخوانده کار اینجا از دوی سرنخشه زلاله اف جمع هانه جی جافکانی آوینا چیاین تنگولایا لویدا درجه های آوینا 6300 کیلومتریه آبا خوشی ده دریایا چینه یا روجهلات اف دریایا چینه یا روجهلات آبا خو بالات که لویدا امکان بیشن خواندکار هجا اف درشترین جمع پارزمین آسیایه جمع هری درجه به پارزمینه ده اف جمع یانگتسیه مگو درجه های آوینا 6300 کیلومتری بله خواندکار هجا امکان و آگاهی جوار بیشن مزنترین جمع ده جهانی ده جمع ای نیلیه ده پارزمینه افریقیایه ده جمع دویم جهلا درجبونه و جمع ای آمازونیه لامریکا یا باشوره جمع ای سیم ته اف جمع یانگسیه لویدا اف جمع گو لپارزمینه آسیایی لکه اف جمع ایگو لالی کما روجهلات کبن علی روجهلات دوی پارزمینه ده فردو جنبون که آنها ام بنرن جمع کوما جمعين عليه باشور ام بنر بيل باشور چه جمع الجمع لفيدا خوندا كان هجاي جمع ميكونجي
Çavkaniya wê na zozana tîp tê ye vê de ev diherike derêjehiya wê na 4500 kilometre ye. Ava xwe jî di deryaya a Çînê ya başûr de vala dike. Ev cemê ê Mekongê. Cemê ganc çavkaniya wê na ji çiyayên Hîmalayê ye. Ew jî diherike bi derêjehiya 3200 kilometre. Ava xwe jî lê kendava Bengalê vala dike. Ev cemê ê gancê bû. Cemê ê Sindê jî heye li aliyê başûr. Ev cemê Sindê ye. Cemê Sindê jî xwendekarên hêja çavkaniya wê na zozana tîp tê ye. Derêjehiya wê na jî ceme 10600 kilometre ye. Ava xwe di deryaya Ereba de vala dike. Ev her sî cemên aliyê başûrûn cemê Mekongê yên Gan yên Sindê. Ev ji xwe di koma me got koma cemên ê aliyê başûr di Parzemîna Asyayê de. Li vir Kambevre binarin xwendekarên hêja beşa çarem yan koma çarem jî koma cemên ê aliyê Rojavayê Parzemînê dikevin li aliyê Rojavayê wê na. Cemê Diclê û yên Feratê. Ev her du cem di xaka Kurdistanê de diherikin. Cemê Diclê çavkaniya wê na zozana Kurdistanê ye derêjehiya wê na 1725 kilometre ye. Cemê din cemê ê Feratê ew jî çavkaniya wê na zozana Kurdistanê ye derêjehiya wê na jî 1800 kilometre. Ev her du cem xwendekarên hêja digihêjin hev bi hev re diherikin û ceme di kendava Erebî de ava xwe vala dikin. Li vir xwendekarên hêja ev hin ji cemên ê em bêjin ê giring ê di Parzemîna Asyayê de me nas kirin. Me got me kir 4-5 koma cemên ê aliyê Bakur û Yensî Lîna cemên ê koma cemên ê aliyê Rojhilat li ceme me got Hwanghu û Yangtze jî. Ev koma cemên ê aliyê başûr li ceme cemê Mekongê, cemê Gancê, cemê Sindê û ji xwe koma a çarem koma cemên ê aliyê Rojava, cemê Diclê û yên Feratê hemû. Li vir xwendekarên hêja ka em bi hev re em binerin bê çi gol li vê Parzemînê hene. Golên di Parzemîna Asyayê de ceme gola Xezer. Gola Xezer jor nîşan bikin li vir dikeve. Em dikarin bêjin navbera dibe sînor navbera Parzemîna Asyayê de û ya Ewropayê de. Gola Xezer li vê de dikeve. Ji xwe ev mezintirîn golên ê cîhanê de ye. Ji ber vê yekê jî ji ber grûbera wê na mezin e 371,000 ev gola herî mezin di cîhanê de ye. 371,000 kilometre dam. Ji ber vê yekê xwendekarên hêja em jêr dibêjin deryaya Xezer jî. Em bêjin gola Xezer yan jî deryaya Xezer ji ber rûbera wê na ya fir e. Wek me got gola herî mezin di cîhanê de ye. Ne tenê di Parzemîna Asyayê de. Ceme gola Şinghai. Gola Şinghayê jî li Çînê cihê xwe digire. Ev gola hanê jî rûbera wê na 5900 kilometre dam e. Ev gola hanê gola ava şor, ava wê na şor. Ceme gola Aralê jî heye. Gola Aralê cihê xwe li Asyaya navîn digire. Ev li vê de gola Aralê ye. Dikeve navbera Ozbekistan de, welatê Ozbekistan de û Kazaxistanê de. Ev gola hanê jî rûbera wê na 68,000 kilometre dam e. Gola Aralê di çem jî ava xwe tê vala dikin. Li ceme her du cemên bi navê Sîrdariya û Amûdariya. Li vê de ev Sîrdariya û Amûdariya her du çem jî ava xwe ev gola Aralê de vala dikin. Ceme gola Mirî. Li vê de xwendekarên hêja gola Mirî em karin bêjin cihê xwe li vir digire. Belkî em jor anadîn ser nexşeyeke zelatir. Ev gola
جمع گولا مری نافرا اورشلیم و اردنیده جه خود گره اف گولا مری لویده جی روبراوینا نحسب 8 کیلومتر دامه لور خواندکارن هجا اف گول اف آواوینا پر شوره مرجن جیانی لی پیدا نابن جبر شوربونا وینا شو اویا خالا هری نظمه سر روی ارده جهانی ده ام کارن که هفر بینن بیرا خوشی خواندکارن هجا دما گما وانا یکم جوی بشه بر سر پارزمین آسیایی هن تایبتیین و پارزمینی هبون جه تایبتیین و مگوت هری ما هری نظم سر روی ارده دوی پارزمینی ده کی جانبو مگوت اف گولا آ مریه نظم بون آویجی 410 متر بو بین آسا دریایا 410 متر لفيدا نيس ماغوت جي ماغو شربون اوينا ترج بروي كي مرجن اي جياني لي پیدا نابن الجمع گولاواني جي خندكان هجال كردستاني گولاواني لفر جهدگره اف مزنترين گولين كردستاني جبر مزنترين گولين كردستانيه جبر وی که جی امجد بیشن دریای وانی تی ناسیم ناوی دریای وانی روبرا ویناجی 3713 کیلومتریه اف گولا هری مزن ده لکردستانیه اف هر پنجین گولین ای ده پارزمین آسیای ده مناسکر گولا خزر یعنی جمجر دوی دریای خزر گولا چینگهای گولا آرالی گولا مری ويا واني ام دي شور نشان بكن قولا خزر ما قول فيدت كذا ل روج آواي پارزمينا آسيايت كذا جمع قولا شنغهاي لتشيني جه خود دقره قولا آرالي ما قول آسيا نافين جه دقره نافرا اوزباكستان وكازاخستان ده جمع قولا مري جي لفر جه دقره جمع قولا واني جي ما قول كردستاني جه خود دقره اف لفيدا خندكان جا هن جم وقولين ده پارزمین آسیایی ده مناسکر به وی آوای ام گهشتنه داوی آوانه یا خواه ام سرکفنه جورت خوازن بمینند خیر و خوشیه ده